Orienti Kaneneng Riau. Element Sientin ay isang artan company Wonitin Samsaskos. Pwede supplement dito kailangan o sasyon ng sasyon kanan bili. Wonitin bili kawayata supplement kosartin sunset sa resa si Wanderan. Kauno pasok kupuritin dan bini upo. Karena sa simbiya sa paketemen supplement kauno kosar. Orienti Kaneneng Christian taga Asko Samson taga Kis Ngay taga Kanbaran Isinan Tabuligilas Kaneneng Angkos Tawias sa Karata Tatima Maunikin Kamasyonin Nagkatskiti ang masyan sa Pagmasyan na kaneng piling pasyan So, members present kangen Pilewoy Remasi and kangen Kabaraneta Ubramasi. Kasi kamelaneta sa spos. Pwede sa prime Kosanti o Ksasi. Ime Sansan Rano. Kaya kamelanet. Pahuta Nimen sa Wasagsasi. Katskiyek Sasi Popol. Katskiyek Sasi Insanamaw and kakanan pili kapag kasanpano rano kapasya kakanan ayala pagpula na asasi masakaw sa hindi pagpul malanan kamasyon kaunon kaching kabayata kapasi supplementing chumalenting laman-laman limpa laman-laman kadangan Katskiti yang masih answer Pagmasih kanan pasien Kis Helen Mr. Caleb Samson taga Marshall Joseph Samson nadarang kaya po mo Rano Kamasih biasa alanan kamasih so mereka spesial kangen kasamukin kamasih kapadaman kamasih kapene radio pahiman kamasih dan kupur bensin dan inuwan nagbiyakin kasasi wow nag-open kasasi open kamasih Orientis kamasih adeta kami radio Sasa sikit tangki pada kaunon kaji kapaya sasa. Alanan memasuk ni diberlak. Mereka kanan Orian ini lima pukul kapur dan Hamsentila Adrachan Mr. Samson Mrs. Samson. Alanan memasuk